Kwitana kona BARIUGA ni bakore thirikari GWITIKIIRIA na baraba kagitakirio kia KPSEA kia grade 6 weta na mbere na kithomo kiri primary anto weta chukuru cha secondary na kuringana na mwarimu Mantere Chegembe ni atiana ba weta secondary ni ana banini muno na BATIUMBA kinya KWIMENYEERA wende ni chukuru Marion Karugi katumenyebie kuruki Kare ni kurwa kolele kithomo kia CBC no tira na baraba kuthoma kithomo kini botethekana ke skuru era bare antu aweta skuru inene kana junior secondary no ntu baba inge boni banini BATIUMBA KWIMENYEERA na kinya skuru yite bangi bwakwana kuritana na ba boni kuringana na mutongere wa skuru ya Kiengwe MCK ya Academy John Karisa akiaria wendera kurekera ciaritwa rutharura ya December. Task force ile for the president ku review manto ya CBC kienda kuuga task force undethogania amana Ministry of Education manto transition ya na bari grade 6 ya tuchumburite muno as a nation ana bani muno kuri bakuwa BEETA secondary schools bangi bakuwa bakare primary school in my own opinion tukare utumira integrated approach tukawa number 1 bakara primary schools ARIMU primary school ni bana ba train kwando sciences in the secondary no mwankethre na practicals ile ko laboratory iba consider manto yau ne kiendra bura yara tukaretorwa turetora manto yara yakomba kwa implemented yombe ko benefit mwana na kinya musiari yombe kwithira akiomba kuyangaramikira kano yakamata bakiare kia thone kiki kuinga skuru asiari ni botariro kithomo kiki thiritwo kina ngarama inene ira kinya ikubarema na riu kwene tumikia thirikari kolelio rabombo batethia no ntune bakuinyilo bonene kithomo kiki ya CBC ikiutupeleka sana tuli asiari ende January mwana ete secondary au ete secondary au tu exam wa kwetu nyachuka ngaus kana ka ngaus mwana oyo atakuluka ateta kuraya are ayo imbas kuma musia wako ao akarato school nata mwana wakwe etaka ngaus erita grade 6 7 na ro secondary kaga katura nyakura kana kanini kamya weta kuraya ko guonde so kondo to amuri yo musiari yo gwanda sinya mwana grade 6 secondary mutukui mwana secondary to muendia kaga ngaus ate nonto wakuluka ni ndemo siari wana baba nini ba CBC ana bari banini betete secondary tukuromba rero mbatusenze runonto bere tokarani na nthaka inene si form 4 si ari nthaka inene na si bana betu ibanini na rutharuru ruraja rokungwira mambura ya thionko asiari ni bakuru kumenyera na bo batika maramare na baikungwira mambura yau bamenyere January no ikethwe bakulirite metho na bisiana ikiendekana KUURIA asiari ora twithire twateleta na bau tobanenkira na bau be ni peace ibeye bakario bakeya bayanyangetwe nonto bukarika neitara covid ani bombe kwitha bena all in the endaja na ani bombe wita babenge bokuma manto nyate airite babenge bomba kwitha bakyo atamo ya mapema na babenge bomba kwitha bakyathirika na batombero soka skura kwa airite andikani asiari itare ya Christmas twitite na asiari twita twitumira mbesi nyingi muno ukigurira mwana kungu mugurire okimenya ati still ukamurira school fees on January bakirura school ndi 23 nkiripotera Wero TV skuru ni ya MCK Kiengwe Academy Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kinywa.